الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan ayahanda dan al-mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Saleh Hasibuan. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sihat wal afiah, bila umur fi taatillah, segala hajat terkabulan insya-Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelungguh iring beliau, datuk beliau tamu surga bighairi hisab wa bighairi azab. Iring wali min awliya illah, dan mudah-mudahan tapeng syafaat isi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ina tuan bapa tuan rahimani wa iyyakumullah. Tiang pelungguh irup ilik bau dunia niki. Sak pertama tiang pelungguh tetepeng searan jasad. Jasad niki nikmat sak luar biasa, sehingga laqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala bermanik muliaan manusia seni marak tiang pelungguh sangat mulia. Tetepeng jasad tiang pelungguh insya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Irong kena tentu kolok. Anden irong bawa tentu kolok mu berembe ambun bilang jeluh. Kena tentu kalau irung niki. Yang pun memanik Allah Ta'ala, laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Marak tiang pelungguh. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala ciptaan tiang pelungguh ahsana taqwim. Fi ahsani taqwim, paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sila lamun tejari binatang ina tua, lamun tejari bobo, lamun teh berjari jaran dia nak kadu selana. Beremberu mendek kadu selana. Ndek mengadu selana, ya Allah. Sehingga tiang pelungguh ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia senun sempurna manusia. Niki sak perlu tiang pelungguh syukuri. Sila erong kena tentu kolok. Anden atas andang erong youtuber ni mu berberu Entu bakat isi ai ujang. Lagu kena tentu kolok. Sila beweh kena tentu kolok. Pau truan. Sila penentang kena tentu kolok. Ima kena tentu kolok. Naik kena tentu kolok. Semenuan kena tentu kolok, anin ulu tentu kolok berberu Sila. Makanya Allah Subhanahu wa taala nah, ciptaan tiang pelungguh sempurna, sehingga wajib tiang pelungguh bersyukur. Sehingga syukur niki terbagi jadi telu terbagi syukur niki. Sak pertama asyukru bil lisan, kuat-kuat terbaca alhamdulillah. Elek segala sesuatu ia tak bersyukur. Sandi mantedam. Apa terbaca sandi mantedam? Alhamdulillah. Gerah sandi mantedam. Alhamdulillah. Bismikallahumma ahya wa am. Niki tanda bersyukur. Sawah tedam napi terbaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Ya terbaca. Lalu lumbar ngaji apa terbaca? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman limardatillah. Aku berniat ngaji petere dan Allah Ta'ala. Ya uni berniat lalu lumbar jadi niki tanda bersyukur. Tanda bersyukur. Apa-apa samut ucapan niki anden solah. Jadi jasa satu ciptaan si Allah Subhanahu wa taala niki luar biasa. Nggih. Lagu ndek narak kenen jasad tiang pelungguh. Edak kenen jasad tiang pelungguh ina tuan, bapak tuan.
Dia narak kenan awak tiang pelungguh. Lamun dia narak roh. Lamun dia narak ampura agung-agung. Berembe-rembe keingas dengan nina. Lamun nginam pedas orang belong dengan air. Ngelek isi putih. Ruan. Lamun lampak ajok tororong dengan maman di wah nakajap air penentang. Sugun mantan isi ingas lalu saninya senon. Isi cantik isi ingas san. Kelelek kan sengeh, ambo kan sengeh. Tengkengin di narak, entu dan sengeh. Isi ingat semisal, isi ingat semisal, isi ingat. Lamun liwat bapak tua, lamun liwat 3 elor 5 ember. Isi melet. Seandainya jadi senina kejadian dek kayak sugun-sugun balik sebulan nu ni. Isi ingat sendengah. Dek kayak bengi sugun sebulan nu isi ingat sesanina tia. Lamun liwat begenjek bumi seni isi ingat san. Lagu inak tuan bapak tua. Bapak roh ndek narak, nyewa ndek narak. Mele mete dan bareng dengan Nina Senon. Melem kira-kira ndek mele menuju pelungguh. Jari dengan mama, jari dengan Nina. Berembe-rembe kegagah dengan mama. Arak tuan guru, mbeng gagah, mbeng bajang, mbeng putih, mbeng si gagah misal. Ndek narak tak wadan. Muan mulus. Erong mancung, penentang sipit marak Cina. Si gagah misal. Ina tuan bapak tua. Mutlama are pelungguh. Kira-kira mele metau ndek papu? Mele tau ndek? Mele tau ndek? Timai mele se mele dah watawa ndek te mele endah. Watawa ni kena tuan bapak tua. Lagu roh ndek narak elek jasad edak kenan. Sila ndek narak kan? Ternyata inak tuan roh niki perlu mangan. Roh niki perlu nginam. Apa jadi makanan roh? Sak pertama jadi makanan roh niki ilmu. No, ya ampun tersuruh baju ngaji. No. Ya jadi makanan roh tiang pelungguh. Sehingga Al-Mafullah Maulana Syekh berbahasa kerang tiang belagu. Lagu belagu Malik Nangkin. Kerang kehafalan lagu Datuk Lopan ni lagu nang ini hafal baju. Belagu kemesa itu balik remuk tulis dengan. Kalhang itu nane tuan guru selain ngapa lu lagu nane kayak ngaji lupa kah? Ek ijazahan doang si abah lawan niki juru teren. Ek tulis bukti ijazahan tanda tangan insyaallah barokah niki nggih. Nah, ya ampun perlu te ijazahan napi-napi niki nggih. Lawan ek tunas ijazah apa niki? Lagu nelik beliau ek tunas ijazah imamah warna birang. Mulai majak imamah warna birang. Warna birang, tangkong kebirang, imamah kebirang, sedebuk kebirang, sak dalam wah birang berjulu. Ini kena tuan bawa tuan. Lagu mudah-mudahan aten niki putih. Alhamdulillah. Niki nak tuan bawa tuan ek tunas ijazah dah lagu senun harus te ijazahan. Ada sabarokah. Te imamah lemak niki imamah si beliau warna birang. Ekadu pertama lemak imamah elek te DLC. Imamah askeri ke imamah lagu ni semang soalnya. Langit lalu ruan imamah tuan guru ni. Solah mendek imamah mendek dengar. Niki. Niki nak tuan apa tuan? Jasad niki ndek narak kena lamun ndek narak roh. Roh niki perlu makanan, perlu nginam. Napi jadi roh makanan niki ilmu. Jelas niki nggih? Ya ampun tiang perlu terbukaan pengajian. Nah, sak ilmu niki ni narak kena ni nak tuan. Lamun tende amalan. Jadi jasad baru bermanfaat lamun arak roh. Roh arak kena lamun arak ilmu. Ilmu arak kena lamun arak sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajah tiang pelungguh. Ajah tiang pelungguh. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak tiang pelungguh sesama muslim ada 6. Musa 6 niki degawe da amalang, ande searak kena ilmu. Nggih, da amalang. Hak muslim kanca muslim ada 6. Kila terketuan, mahunna ya Rasulullah. Mbe sa 6 muslim ya Rasulullah. Nabi jawaban beliau sa pertama, idza laqaitahu fasallim alaihi. Lamu bedait kanca muslim sesama muslim ucap salam. Ucap muni hebat ni wi arak jamaah halik tu anu oleh muncan. Tawa baik. Tereng ma abah wi ngucap sa assalamualaikum dan yuyu jinan. Alhamdulillah lagu niki hebat. Daripada tiang pelungguh dendek ucap salam. Lamut bedait ucap idza laqaitahu fasallim. Lamut bedait ucap salam assalamu alaikum. Paling minimal assalamu alaikum. Saling doa terjawab wa alaikumussalam. Ada seamalan muni dakwah bedai tadi sopo tahu kecek batur aliyah lai, kecek aliyah lai, kecek MTS lai. Mu tiang kenyangkang ke kedu mobil berjubah, berkecopong putih. Saya jarang dia layan. Sebenarnya. Uninan. Uninan boh dah. Muka dirasa assalamualaikum bayi uninan. Nih kelupa karamaran saya jarang melai unin. Perasak lah anu mokoh melai unin. Masa kemokoh nane unin. Iya unin. Kedirasa lemun ketahuan alam assalamualaikum. Langsung waalaikumsalam. Niki perlu ndak amalang si tiang pelungguh. Sehingga ilmu niki arakkan bedai kita sai-sai na tuan. Bedai kita bijan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki. Jelas niki na tuan? Niki sa pertama. Nah, niki sa pertama. Pasal pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Nabi kena lamun tiang pelungguh tertundang si sopo dengar. Tertundang si sopo dengar. Lamun arak waktu narak kesempatan hadir. Niki hak muslim kata muslim. Niki ampura agung-agung niki nggih. Nah, lamun tundang niki tutundang si sopo dengar dia milih hadir. Deh, jadi hadir membe tahu. Tundang si A hadir, tundang si B hadir. Lamun bertepatan kosong. Niki pelungguh tertundang. Lema Arab pengajian Jogete sila ramean pengajian niki. Lema Arab pengajian niki hadir niki, maka pelungguh niki mengamalkan Nabi bahasa Rasulullah, maka tiang pelungguh tincan rahmat si Allah Subhanahu wa taala, tincan ampunan si Allah Subhanahu wa taala. Soal kembali memenuhi undangan batu. Niki wah tabeng rahmat bagi ampunan. Sakedelun niki wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Lamun tiang pelungguh bangsing ucat alhamdulillah. Ancing muni dengan senun. Alhamdulillah muni sa bangsing. Pelungguh doa yahdikallah. Lamun mama, lamun nina yahdikillah. Lagu makin jadi pertanyaan. Berdoen kanak kocet, kanak bayi. Mu bangsing kanak senin. Din tahu kena alhamdulillah kanak senun nani anu kocet dengan. Hasing muni kanak kocet ya. Makin apa ni berdoa. Niki sa perlu ketahuan. Lamun kanak belik bangsing sunnah sa bangsing niki baca alhamdulillah. Pelungguh baca napi. Ya yarhamukallah. Malik terjawab yahdikallah. Coba ulang setiap bangsing makin ni. Praktek langsung. Haji, alhamdulillah. Coba apa ni? Darah suara ni nak tuan senian. Praktek kan ni praktek. Bangsing, aneh bangsing tetu ni. Tetung ke bangsing ni. Dia seleman kan dah piang ni. Dia seleman kan dah. Bangsing misalnya kita tuan ke haji
Alhamdulillah. Pelungguh Nabi bahasa dah. Yarhamukallah. Lamun mama, lamun nina, yarhamukillah. Coba ulang. Anggap tiang mama makin. Emang mama tertulis lupa kah? La ilaha illallah. Hajing, alhamdulillah. Apa bahasa pelungguh? Lamun nina, alhamdulillah. Apa bahasa pelungguh? Yarhamukillah. Jelas niki? Lagu misal makin kanak kocet bangsing. Kanak kocet. Kan din tahu baca alhamdulillah kanak kocet senun. Mu apa unin pelungguh makin. Sa pertama ni tuan. Baca pelungguh niki lamun kanak kocet nu bangsing. Barakallahu fiik. Ya baca. Apa? Lamun mama pika, lamun nina piki. Barakallahu fika. Barakallahu fiki. Lamun bijan agak bangsing. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Lamun kanak kocet bang. Jelas ni kita tuan? Ulang. Lamun kanak kocet bangsing. Napi bahasa pelungguh. Barakallahu fik. Jelas ni kita tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki perlu ilmu kocek-kocek barak niki lagu luar biasa. Mungkin arak supu pertanyaan. Berembela mun dengan bangsing kenyakan sembahyang. Kenyakan sembahyang bangsing. Mu baca kenyakan baca Fatihah imam seni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Angka kelelik dik masa bercerita. Hajing, ni imam seni. Mu kira-kira imam seni makin yang membaca alhamdulillah atau napi imam seni. Sa pertama ini tuan. Lamun imam senun baca alhamdulillah kenyakan bangsing, kenyakan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asying. Alhamdulillah. Ini imam senun. Berembe tindakan makin bacaan Fatihah. Harus terulang ilik pertama. Ilik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang malik. Bacaan Fatihah. Imam ataupun makmum. Lamun baca alhamdulillah. Jelas ibu-ibu? Lagu lamun dek baca alhamdulillah jak peterus. Lamun kena bismillahirrahmanirrahim dek baca alhamdulillah peterus Fatihah sampai tutup. Lagu lamun baca alhamdulillah kejakan bangsing. Berarti peulang bacaan Fatihah. Elek bismillah sampai tutup. Jelas niki ibu? Jadi tuan bapak tuan rahimani wa iyyakumullah. Niki hak sesama muslim tiang pelungguh. Pertama Nabi baru ucap salam. Kedua ande terundang, ande datang. Lemut bangsing ande tiang pelungguh baca alhamdulillah mu jawab. Isi yarhamukallah. Malih terjawab isi yahdikumullah. Wa izas tansahaka fansah lahu. Lamun tetendeng nasihat aneh kebe nasihat ina tuan, aneh kebe nasihat tuan guru sunut harus sampai nasihat. Lemu tertendeng nasihat ojo tu sebut dengar harus dene debeng nasihat unik tahu aku dah sementon harus sampai nasihat. Lemun arak dengan lunas nasihat. Sakeliman wa iza marido paudhu. Lemun arak dengan sakit lalu terboyak lalu terjenguk lagu ampura, elik gobok, supuk gobok niki nak tuan bapak tuan. Dia tu paling salah niki. Lemun arak dengan merari, elik supuk gobok, ampura agung-agung. Lalu terboyak menjauh gula 5 kilo, minyak 2 kilo, rokok sebungkus. Niki mun tuli sila tu balik. Lemak lemuk merari aku pas ni jauhan rokok si dengan senuk nunin. Lemun dek terjauhan, mu apa minggu pak nyenak. Lai aku merarik ni merarik lalu boyak ni. Lemun aku merarik enteng rodok lalu boyak si dengan senung ni. Arak menuntanan.
Ina tuan, dek berutang dengan. Niat pelungguh bersedekah. Muni ya mun tulis. Lai aku terjauang kelai rokok 5 bungkus. Lemak iya jauang lemak lemu merari dengan senut muni. Arak menuntanya tuan dek gobok. Penuh. Lemun dia terboyak, kemas saya boyak malik si dengan senut. Lai wah boyak ke siak lalu boyak mah unin. Lemun dia terboyak aja. Wah dia dah boyak, dia kemas saya boyak unin. Aneh, arak menuntanan. Salah niki nak tuang. Salah marah meniki. Salah marah niki. Terubah ina tuang. Tiang pelungguh lalu boyak dengan niki semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elek sopo riwayat niki dengan sakit dengan kafir Quraisy sakit ina tuang. Walaupun dek dengan muslim lalu boyak isi beliau. Dek mengharap imbalan yang terbalas malik. Lagu lemun tiang pelungguh ya Allah. Kontak rekeng tati. Lemak sida kan anu mama tati. Lalu boyak dengan kena kemerari tati. Nah nih jauh ange beras 25 kilo, jauh ange gula 5 kilo, jauh ange rokok sepak, jauh ange kepeng satak. Oh nggih inak ini. Lalu jauh aneh. Mau kecemono dengan satu boyak. Dia nak bersuruh dengan. Mulai semua terboyak dengan ini. Mulai mak anak kemerari. Anak kemerari. Jauh kembing sepi doang dengan sulai beras mau jauh ang selai kilo. Mau bilang ngembok tak bercerita. Coba ingat kesana lai semata no ni. Ia kembing lai ni merari mau jauh ang beras sekilo, 25 kilo. Setengah mau jauh ang. Mau ku anak kemerari goyo ne boyak-boyak ni. Aneh, sakalik-kelilik iya tanya wah. Sakalik-kelilik pasti iya tanan. Nah, jadi nak tuan bapak tuan. Tiang pelungguh, iya teparan bersedekah sabaru niki. Deniata bersedekah. Allah ya balas selaun. Allah subhanahu wa ta'ala ya tukang balas na tuan bapak tuan rahimani wa yakumullah. Muni ya Allah lamun dia terbalas macam tahun bercerita wa idza mata fattabihu lamun dengan mati lalu tukak ina tuan mau bercerita tu ina tuan angka aku yun tak masih huni non wa idza mata fattabihu lamun dengan pilihan tetangga, keluarga, lalu tukak, milu bertukak. Niki nggih. Ya cara dengar. Lalu berziarah ujug tu pedara-pedara searah elik deket balin tiang pelungguh. Alhamdulillah. Saat kedua ini lupa tiang pelungguh baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pelungguh mau syafaat elik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila bareng-bareng baca selawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatul salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salah ina tuan bapak tuan rahimani wa iyyakumullah. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milik kitab Sahih Muslim penjelasan tiang pelungguh. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kembing sepi. Allah ni dengar.
La ilaha illallah. Sering sak ndik salah suara sepi. Kare sekali. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Mana tak dengar? Man satara musliman. Saya tutup kelengean batur. Saya tutup kelengean batur, kesalahan batur elek bau dunia. Aib batur mentutup elek bau dunia. Man ayyara akhahu bidzambin. Saya ceritaan kelengean batur elek bau dunia. Lam yamut hatta ya'malahu. Ndik niat mati dengan senun sehingga yang gawe apa sama ceritaan. Sehingga tiang pelungguh terbalak isi Rasulullah. Man satara musliman. Saya tutup kelengean batur. Tutup rapat-rapat. Apalagi kelengean gurun. Malah ndik kanggo seriuk kelengean gurun. Andin solah doa. Niki nggih. Andin solah doa. Tak seriuk guru niki. Muni ni ya rausan guru nan. Muni ya rausan guru. Mau bilang ngepok tak rausan guru. Mana? Arak menuntan. Nenarak di jamaah niki. Nenarak. Man satara musliman. Saya tutup kelengean batur. Satarahullahu fid dunya. Allah ya tutup dengan senun kelengean ini dunia wal akhirah sampai akhirat. Tertutup kelengean tiang pelungguh, lemut tutup kelengean batur. Yang pun berbahasa Sayyiduna Ali, waman arada sahiban. Saya mele berdua batur elek bau dunia sak kena fallahu yakfih. Allah lain bercerita. Dek cerita nak dengan kecuali je gurun sak mut percaya sak bau beng solusi. Mu ni batur dia bercerita. Sematon. Apa sematon? Sematon. Wah berjaya ke berayang kau nak renteng ni. Mu tu renteng tak berayang kau ni kan berdaya semama. Angka iya, no ni mau beli angka gamis. Mau beli angka acan. Mau beli angka antap. Mau tergonceng kau ni. Mau sengaja ngeri medatan. Mereka ni mau kapongin. No ni kan. Lagu sida doang, ketahuan semua tahun dendek, bercerita jok dengan, aneh, uni, aneh, uni, jarak sebulan, jarak 2 bulan, berkelitik elak setan, bercerita, payun, bercerita terus, ketahuan semeton, aran ina emotion uni semeton, ketahuan, iya kembin, kau hampudai itu broyon, tu renteng, uni. Macam cerapot beliangan, emas, tangkong, acan, macam-macam saling pekok ni berlebihan ini bercerita. Ampura agung-agung niki na tuan bapak tuan rahimani wa yakumullah. Lamun arak dosa banda tiang pelungguh, samut gawe si tiang pelungguh sa lebih wikan lagu Allah lain bercerita. Bermekat bercerita, nunas ampun untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa sawat gawe si tiang pelungguh. Denek bercerita untuk manusia, denek bangga gawe dosa. Denek bercerita aib tiang pelungguh niki sebok rapat-rapat, maka Allah akan tutup aib tiang pelungguh. Allah elok dunia sampai akhir. Jelas niki nak tuan. Nah, sehingga nak tuan bapak tuan, tukang pandi niki harus ketahuan. Saya tukang pandi niki dengan Nina. Ada tukang pandi niki? Coba angkat timah saya tukang pandi. Saya biasa tetempoh lalu mandian. Oh, pelungguh girang pandi mayit. Alhamdulillah. Ni sa julu angkat timah pandi semama lah singa. Pandi mayit tu dengar. Pandi mayit tu dengar. Nah, Nabi bahasan ilmu nak tuan. Man ghassala maitan. Saya pandi mayit. Nina ataupun mama. Lamun bapak-bapak tukang pandi mayit. Man ghassala maitan. Saya tukang pandi mayit. Wa katama alaihi. Mun tutup kelengean mayit. Ia paling parah dalam tukang pandi bercerita ruang kelengean dengan samati. Apa mun cerita? Ya Allah, coba nu mati, coba on ruang tei bisugu nu ni. Ya mun cerita. Dia kanggo bercerita. Ruang tei ni tais ni uni. Dia kanggo bercerita ina tuan. Andin tutup. Berembe samut deserminan jadi tukang pandi. Anda tutup kelengean dengan senu.
napi-napi musriuk. Napi-napi musriuk. Lagu arak supuk kisah niki, elik supuk kitab inak tuan. Arak teparan ibnu mayyit arak. Kembek teparan anak mayit, soal kenyakan mati ulama niki ampura agung-agung. Kenyakan mati ulama niki nak tuan, berdoain anak. Lagu seninan dia man betian dengan seninan. Seninan dia man betian. Seninan dia man betian mau mati semaman. Mau makin berembe tak berdoa anak. Semaman kuah mati. Lagu ulama niki luar biasa niki nak tuan. Timak mati ni ya, lagu semenu ambil mati. Tetap berdoa. Tetap menturus. Padahal mati nak tuan. Mau makin lalon boyak ulama berembin tanah desa tedem. Berembin anda sak tedem niki bapak-bapak. Ya turas doang dengan. Ya meleng wah. Mau apa bahasa ulama? Paham tak nak tuan? Wah mati sama maniki lagu semenuan ya turas doang. Mau makin berembin tak. Tersuruh utama seninan. Aneh. Anu ato nonen. Tema seninan ni lemun wah inggas, lemun nah inggas ina tuan. Nah, Allah alam berembeh kejagaan tanan. Wah inggas niki mutiki can tedam terus. Mu bedoin betian beliau sehingga betian seninan niki sehingga bedoin anak teparan ibnu mayyit aran anak. Anak daripada ulama sawah mati, lagu semenuan dek mati. Nah. Anda narak menuntan makin sekat lah oke. Ini kena tuan. Jadi manggossala mayitan. Saya pandi supuk mayit wa katama alaihi mun tutup kelengan mayit niki ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Entampunan dosa insyaallah subhanahu wa taala 40 kali. Ya Allah. Dosa tampunan insyaallah Allah subhanahu wa taala. Dosa tampunan nak tuan. Lemut dari tukang mandi lagu tutup kelengian dengan mau santar penuh pahala dengan mandian mayit ni. Alhamdulillah. Mau sekedar niki yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Jazakumullahu khairal jazaa. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.